Asante. Nye nitawaka Slim kana mukumanithia kwa aume. Nienda kuosa kamwanya ka o briefly ngutungie mubea mwithikisya wa kisese kiki tu cha afia ni nondo wa kusakwa kwithiwa we mwithikisya mwekiku mwaka muima wa 2025 na mono ethikisya makwa makilungu cha ikinya ya tukumi yakana ase nitukumanie nesa na nitukumanie bio na ngai atukitikile 2026 tukakumana zaidi ebindani yetu kwitha tuitania masikuku especially sikuku wa Christmas na sikuku wa kotania kana wa kukwata kukilanile mwaka wa 2026 nyene ndandu mendane nataka mpendane wako ataka mwanya pendana na mtu wako wako ataka mwanya kangi pendana na mtu wako na ndio tuendelee mpaka umela kamwana kangi make sure ni wendana na mundu wako. Merry Christmas and a happy new year.